Horos mahubata ganupan. Kita ganupan pay may puka hita lahwanta, lobe hita lobe manangar hatani Tuhan, gabe tadah ni partonduin batta sadar on, ase pay maay martonggo lobe hita, martonggo hita. Ham Tuhan na ibata bapa nami, ibagas sugot nyari on, riap hanami martarima kasih kubamu, hinorhon ni idop ni urmo na ipontos kamba ni koluh nami, saborngin on, puhuhan nami ibagas sogot nyari on, ibagas nasihat jorgit. Siulhan nami Tuhan memukahi lahuan nami, mariti pakorjanan aktivitas nami sadari on, tapi lobei hanami marsaor pakon ham, buhali ham hanami Tuhan, ibagas pandalan konon nami, bani ari-ari nikuluh nami sepanjang sadari on. Ibagas kuarannya anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Horos bataganupan. Nagabe tadah ni partonduyan bata bani sogot nyari on, buhalta lahu meneruskan aktivitas ta atape lahwanta sadari on, bani ari Senin 8 Mei 2020, ay mater surat humbani Yohanes 5 ayat 17. Sonon ma hatani Tuhan. Tapi nini Yesus ma membalosi sidea. Namar horjado Bapa Rosinuan, aupe marhorjado. Ibagas bahasa Indonesia isobut sonon. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Ya, sonai madasni. Ya, ita ganupan na inargani Tuhan, bani realitas kehidupan on, ibagas saguluhan ta, adong dua karakter ni kita jolma. Na parlobey rajin makerjahon horjani, na paduahon rajin homa mangetong horjani halak. Nah, humbani dua karakter on, takas do manataridah itong-atongah ni konteks sanggah Yesus berhadapan pakon halak Yahudi. Dop kasisalose ia pamalumhon naburitan bani ari sahabat. Yesus sibuk makendalan kon horjani, pokput rajin mendalan kon horjani, tapi simbue ay marite halak Yahudi sibuk mangetong-etong horjani Yesus. Bahkan ipertentangkon ahane dalan kon ni Yesus bani panorang ari sahabat. Nah ita ganupan na inargani Tuhan, ondo manasil iso betu tongah-tongah ta bani pandalan kononta bani goluh ta sadari on. Parlajar hita humbani ahan na sihol isobut Yesus humbani perikop on, iya sihol makatahon. Horjan na idalan kon ni aima bagian humbani horjan adop iperontahkon bapain hubani sonai humau tongah-tongah ta. Ase hasil sebuton hunjon bahwa bani pandalan kononta bani horjatta na dop ipersayon Tuhan ibagas goluh taon. Yamen kon hita gabe hiteni pasi-pasi ni Tuhan ibagas goluh ta. Terlebih ibagas sadari on lau mandalan kon horjatta hita. Yamen kon hita gabe hiteni Tuhan maay lau mamasu-masu goluh ta. Jangan bani hata nalegan siol sebuton bahasa horjan adop ipersayon Tuhan inikmati hita bani goluh on. Yamen kon hita sebagai hite ini ibadah tahu bani Tuhan. Tapi na perlu dingaton ta, ulang lupa hita homa maribada halani horja bani goluh taon. Aima hatani Tuhan nagabe si jolomanta ibagas pandalan kononta bani horjat ta sadari on halani ibagas haganupan ay Tuhan pe marhorja do ibagas hita. Amin martonggo hita. Terima kasih mabamu Tuhan, marite nadoma mambohali hanami, marite hatamu nadop ondosku tongah-tongah nami, nejatongon na mengajari hanami, asitong-tong boy hanami mandalan kon horjan nadop ipersayon hamu bernami, sebagai bentuk ibadah, na idalan kon hanami bani goluh nami on, asain matongon Tuhan gabeh hitei nami, lahu martarima kasih kubamu. Hamba pai surga bani pandalan konon nami pe sadari on ibagas aktivitas horjani tangan nami, hamba tongon Tuhan na parlowi markuasa ibagas niin, asiboy tongon Bapa idalan kon hanami, nasongon pataridah kon ibadah nami hubamu. Tarpuji tarmulia magoranmu Tuhan, on matonggo nami, na ipondos ka nami ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin.